Нумайда сағалдамар. Чавах пер эмер. Мургаш районенжи калайгасы школе шер жылдударжы. Пелі жұртне шавра жылба саламлама сумлы ендежізем педагогика ветеранизем бұғынжиш. Уява бұғынаган хақлы ендежізене калайгасызем савынышлы юрудажыба кетсе елжеш. Хына верле гунда ирек ешлы. Калайгасы шкуленжен ялхужалыхенже наукоба искусствора патшалық тыдымынже войгуны паянгунда онышлы ішлеген зумлы жин жилайын духна. Візене успаны педагог семде шаккон чикетні хыназем бүлжеш. Канақшы педагог училищне вірізіп терме ғышын, мана шағында ішлемейяны. Калайгасы шкуліне шыпталып, аллы бір шулға алла. Аққы жалынде калайгасы шыры жол тұлдарны не уявлашы. Паллах мүнне келес марғаман шағы калайгасы шкуліне. Ман жағында пурны шулі бұшланна. Пурны шулі зесін терс болад. Творчество шулі деман шағында нақ бұшланна. Мәжін нетесін, ебі шкула келіне келмен, ажасынбе, юрлама, ташлама, сова болама бұшлан веча. Калайгасы шкулне пинде доғыржыр ширым бірміш жылда Козьмодемьянск уезі нештавакан комитетжін председателя Степан Любимов тұрышны беушна. Пәрреміш вәрендеген Георгий Ефремов пулна. Шулземиртні май кішін классен школе адаланза бұна. Ажазене водан білюбама бұшлана. Пинде доғыржыр сағырвон ұлтымыш жылда шак кирбіт шурда худаяна. Школе адаланса бұрат. Ебір малдан ішлені жүхіне ұрықларачы. Халтада лайкрашлеші. Ебірде лайшыне чуна ветерансы. Ем бұлзады бар. Школе чынақта пен шене хитре, елемле. Шак школда хирехи дешол. Адесембе савнадып, юрлатарадып. Палақ чывашлыға убра себе пиде хыды темнет бір. Пен фольклорушкін, атябыда фольклорушкін де. Врене себе де. Түрлі-түрлі олимпиадасыне, түрлі-түрлі республика ертені конкурсынче малды вырында перепур деп білеші. Ялды школ чаваш енри аслы білу заведение зембеде тажы жиғынура бұлмадырыжать. Тірлерін конкурсем тепче влабамызем ергелет. Халиде школ директоры бен педагогсем хастарлы еслеші пирин институтын шак школда ханеманерлі апробациялы тюрем. Площадка дезагал бур. Ебір жақында келзе тұрзақ, методикейн ден, тада тыгыты мелзене лайықла дастезе, шағында школда эслеттерзе пықса, ыты школзене сарат бар. Шақ школда ажазене хизеплеме врендеші. Ажазине юратмағынықтарашы. Нумаяқ бұлмаш берен школа Рашей наци проекте.роста. Ишлеме бұшлары күндайынде берен виже кабинет, шине треш информатика кабинетне, обыжы кабинетне, тада ажазине алыштыма ханықтараз кабинет, технология кабинетне. Пиде интересле оборудование келче, ажазе муйрымағынде квадрокоптерба, қызықланмадыдың жеш робототехника, вземшін интересле бұлма бұшлары. Ну, тада виртуалла кушлық тет бірғайынде. Шағын бада взем обыжы урок зенже активлы ұзығыращым. Игебенде пиллікміш жылдан баку школ Андреян Николаев космонавт яжеве хизепленет. Шакна гурах бұлі калайгасызем веренюрега намар спортрада пызык шиденюзем дума бұшлана. Игебенде пиллікміш шулда спорт классне ушырымыр. Выл Чуваш республиканче премеш болчы. Твады зегет физкультуру болса, онда ништада онбаки болман. Ажазине чынақ хамыр Мургаш районжен бұштардымыр, тада үтті районжен денде ажазем келжеш. Пиде вайлы класс болчы, тада төлінмелі. Вуны хераджа, тада вуны ажнажа класс болчы. Ширим ажа, пиде вайлы шлерімір шав класспа. Шав классран каран. Педем Рашей шайынже шиндеріне, илдірбе шиндеріне. Алексей Моисеев тохры, Татьяна Герасимова шумал атлетика бадухры, Чехинже вищемыш вырын ежинже, Европа жайынже. Акимов Слава, Европа жайынже шиндерне качет. Алексей Моисеев, Рашей Шерживин сборной командынже булза. Николаев Никита, шумал атлетика, Рашей командынже булза. Петрухин Рудольф, Рашей командынже булна качезем. Чуваш республиканы Дина Замятина, мастер спорта. Тогда борьба бабидевала ажазем виже
кандидат мастера булжиш. Педем тохор мастер спорта шак школдан вунжичул ушинже дохрыш. Пер мастер спорта международного класса и хер гытла кандидат мастера спорта. Паян кунда ширым ялды икшере яғына жаверенет. Візене тивішлі бәлі үлмешкен кирлі майзем туза барасы школын тепті леві. Шакна жуда илзех уявғынызем верені учрежденине ядарлы сертификациям барза жисларыш. Верендегензем вара хизеп грамоткызембе ытты тавгучесене дивешреш. Сауындымыр, бір-біріне көрдімір, анашлыға туйза калашырымыр, еп шутладып, берін калайгаси ялиде, берін калайгаси школиде, он пуластығы пур. Ялда пирн малдан полночи утмалытлагил, хальшырытлагил, твады урамлы ял был загаре. Кунда нумай ыты ялзенжен шкула жиреше, шамрыксем пур. Ялда инде бурнмахаллай, гази бур, шуи бур, электричество бур. Бурнмалада, ажазен вырах шурытмалла, шкула жирегенсен тада новайрах пулчыр. Калайгасы шкуленче халі историбе тован давралық тада Афган Варжин музейі бұр. Шидені генеру аваллыға асрадыца, пуласлыға әметлензе чын-чын патриот пулза үзет. Чываштен кыларым валли Алексей Енейкин, Виктор Степанов.